di bapa di rumah son hami gendeng pahami do sepang itu dia bang korpus pakai do bapa rumah lep sehat nama humna dua asabui hamu menjadi hami tanya kumhan bapa buinam asal aku pasal dia kamu sudah gitu kita istirahat kalau ada ditanya yang mulu mata yang mulu bapa kegeleng tuh di atas tahun ala di bapa pasti dia tuh sekarang saya yang giat mal penting sama tuh bapak dari on pas mau do rumah lamun dari habis pe yang saya lakukan itu lagi mau ada apa kan saya di klinik dah dulu nalahi memang baik itu mau di klinik ya nak kita biasa ma Kalau sudah lupa. Tuhani di bagasa tikion ala di leo di hitahai pason terlumo bima di tua kon na tua namion terlumo bima di ho umakku da urju melua ho maja nagogotani di ari-ari na salpu ala itong dapat dilihat tua di ho mahai pason ala ni tangiang nanya kaya nakomo di Tuhani ope umah doto bapak di bagasa sadarion di ari na din ganon dilihat tua di ho pasu-pasu gajang ni umur asima rohani tuata nomor tua de bata di sahapo ma bapak jamitan ng jinalom do aka boda sian aka hula-hulam tu gajang nama umurmu bapakku doto umakku mangajari-jari hami akai nakomu totong mahami buah bapak umah ditangyang muda mangulu asa totok kami di pasu-pasu Tuhan si gajang umur habis saluhun na pinoparmo si olo itu hak kami 7 non itikope bapak umah upasata mi ma si panganon na tabo sian hami anak komu akaborum tangyako matu Tuhan soko mahami saluhun na kageleng umar pinopar akagabi ma akayanak ko nami 7 non bapak ada umada Tungsongo dia pesi panganon na hulia kamyon las marohani badamu las marohani terdip dalam umartangiang mon tutuhan dewata asa dile di hitam aipaton do aka pasamotan naringgan utima aku masih ganok protein na ito sang siyak nice
Belum ini ya. Oke, kami dari suku ini membawakan ayatnya. Semoga opung sehat, panjang umur, dan bahagia selalu ya Opung. Doakan kami juga ya Opung, supaya kami bisa menjadi pribadi yang baik, sukses, dan berguna di hadapan masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Makanya Opung. Aku kasih dah. Iya, nasi dulu nasi. Kakak duluan. Duluan. Baru, jangan kebanyakan. Kurang. Kasih dagingnya. Kasih dagingnya. Kakaknya nasi. Kasih dulu. Kasih daging. Satu. Kasih. Itu apa nama Suri? Nah, orang video ini. Nih blender itu. Blender. Sesuai kebutuhan. Kurang baik. Itu mau tutup. Bingung asma penting berdoa. Nasa buhay ang mamerek kami akan mon mengurui kami mencari kami berdoa. Banglo kami kamu kami mengatem. To hamuna sudah tu na baru nami natul. Sama hamu sudah. Hamu ma mewakili nari huta atau nari perserahan. To kamu ma di kata urangi tu tulang muna. Modo tumpe kurang sikop kurang hamuna kami akan pinukusin di mama sikop-koman kami akan ulang kami saluhu na pinopar ni botong nadul
Sa gagasan ay pasok ng Las Miroha. Kita yang muna ang harap na dulon namin ibang na dinarahan namin. Tapos ang pagkagan na Roma. Kami agka na pinupos mo kita ng pagsirahani. Kung ni kami na di muna pasok doon. Masaga din ang ulah kami sinutang paparan namin. So tulang, anong ko, pato pa kami. Dan malas, saudara, panganong nadago, dalam namin, dalam tamon, makamulatehon, at patinggal basay, may pangiluhon, todo pang ata, asan makatiki na mangihon, gagasan haipason ng Las Miroha, natulang, ganda muna, asa totong boy maniroy hami, boy maniroy hami at ka eren, nakaukum, ala, tope, amu tulang na tuta namin, di hami, pinapalaido, kanya ko kami to di kanila bata, siya ang mamakinani, marumaligil, mata na magkira di bata, sa hapo ko hamu, siga jamu ko hamu, sa lubog na, kuno tumpe, kuno naburupit tapatu pahami, tas marukam, tulang na tulang, tas matutin, lima, Mau dorong anak saya yang di Papua dengan itu rugi jadi.
anak ngai parmen nami so ni manang kabaho po sa loob na buko nami elanan kabaho mo liate matarok tuto tanebesay apala ditik yon ina mangula ulot taita ulon na rin gano mari pa sa hatamu tutu si paano na dewo lapangan namin pakormahay pa sa may tuhami at kay nang kamang silok mo liate mau tuha muna so ngoni makapahopo na pinasa di tuhata tu apua muna sa jol manahasemay jol manebisyo tugu-tugu muna tujulun nyarion akan ang marasohotan ili tuhata mahagaweon akan na dibagay sa persikulan nasa raputak karejo rope sa ihato mariliat tuhata akan na hobar tudi rinabe jadi songoni maju amang sirohonok ko tuhamu akan pahupuku na subuh rapak kita apala ditikyon di dia pinasida maringanan totong matuhata na madongan nasida songoni mamang sirohonok ko tuhamu akan pahupu nami sa luhu na pahupu siya bor pahupu siya nanak na dibagay sa persikulan di barbisit ko tuhata mahaw majal persiajar sang guru muna asarapo mo siya kasita-sita muna tutikin na mangihiton asal mas dabba-dabba rohani akan na tutuwa mo rara kamangkay nangka so nima akan ng karejo totong dilihat tuhata dinasida ipaso do biso saya sioloy na toras mahamu pahopuk ko sa luna pahopu namin pahopu wewaro boro-boro sioloy na toras mahamu tutikin na mangihiton lumowi masih oloy tuhata jadi ya dokonok kumatuha muna na puratan na tahan orang masih ranggongan di dia pengen nata to dita masih gonggoman i masih dokonok kutuha musalu na yana konan putih jadi mulai di mak depan mak natin inata opung jester boron ihamuna sudah anakku paromaito boruku helako nang pahupuku be daluhutna disangkapi rohamuna dia ka arenok salpu nagalualu hamuna tuau dalam berresmitai hamuna sudah akayana koko sian so akas dope nabotau alai dapat tamu magudungna tidos ni rohamuna iba bohamuma tuau ujung ni pekate munai ujunga muhammadateho iba kasa sadaryo tutu di wasahat tamu nama Tuhani si banganan menatago marhite sulang huwa maletawo kami masude usaha na pinato pamuna na dibagasan sadaryo asatang yang kami tuamatan na bertua di bata tersingot di si banganan na pinasahap muna Tuhani pangurus ramai itu tidak kami saudara tugohi si pola ay puli madihami si batora sulihoni orsa mahamu akayana koku salhu na napatupahon pahipas mahami na magdalo hinukuti mahami tuhamu aka buhati si panganon jadi tambahan doon sinuhanok ko tuhamuna si tulubi di tulubi tuhan do sudah sakap ni hamuda di akta arenak talpo tapatung ba masonari iluot taon dan datangnya itu amat tanah berdua di bata adong katanin na dua na berdokon cakup matuhamu do sudah tang pola hugari satu persatu di dolok pergunduan itu dua pertanggalan tari na mangihut patongon di amat tanah berdua batama di hamuna kapok mana di hamuna na di duluan jumpang ma di hamu na dinalahan si Purbagorong ma akan namemet saruma tua ma kahamu ka boruku anakku parumeto saluhut na tari na mangihudon paso-paso ni amatta na berdua di bata peso di son sudah poparaku lumobin na di luar negerian tertib temam si gonggongan dan terhabak konsa sogulali lau berpotok kita di bagasan sadarion helaku si mamora dan terbuat nasida terprot son pada potok kita tanyak ta mas tanya ngambahita asa tuk di bagasan kaya masuk ke sida lau mau dudia ke ulang na si ganopari
asa pangiluak tu amat tada berdua di bata sibur magoreng makana me deto tutu dapat roka makana naunggui pasohotong yang kana bersekolai kita betu hama restoran asa boy na sida si butong hatani na tuwa na lumobi hatani tu hatta nagabe bol di goluna tu ari na magunton tung jepet hata na hurok tu hamul sa sudah kaya na koko tu hatta mana pasato dito baga sa pagkirong gabi ang kasiror makana pinahamuna to ari na kada mangihu gaban ni ulum asa boy por mudo tuli akapahupuk ko na pinasa ito hatta tudo pamuna las rohakku di rencana puna di baga sa sararion saya matak ko batutu lumobi ng proteksyon namin lao majalo sudah raga mi pasapano nadak si dalot terpe do ari na nagro so ngani mo dolo hata paduhan namin lao po hamudan ko sa proteksyon do hatta manabay aka raga mi pasapano tuhamu satu persatu iya pe hamu akamarenganan asa songon naman gogi hata pasapaswa do na ko tuhamu na Ayo na hujan baik. Jadi sang menaniro ni hada di situ tua marono nabi Tuhan muna. Emel setiap tua perlingkungan ni dekena mok. Tebataro na mertua di dia pe hongarenganan saluhut nama muda di paroro. Asa tapula di sibagading di lolo na baba pagiringan. Pada muda ro saluhut na pada udao. Dihamakan aku pahupuku porometo helaku tong di muda matotong na mesti konggoman asa baka mahotang paisior serunya duri di dia be muda saluhut dari pangaran tuang mangalaka dan yang ngami disimah dua karaboda persaudian nah aku boleh sarangai ada asa habis sarma hamil tahan di mata hari hasil duta may hamil tahan di bulan ditunggu sama dari batama to hamu saluhu na tari na mangihuton anak na boy si masautahi dijolai si hutonotong ditonga-tonga sa ribuan dipulungi si hutonotong taga pamumay dohong puro mudaw sa tari na mangihut ang kasibulan na sigaroha gokima apeme di persabuan mu damai dia baramu tukus menang ditukus sempuna panggil waktu amat tanah bertua di bata sama solu tinugu betul betul di tiga ras tangi aku tuh hamu saluhuna leleng bahamu magolu di dia bahu marenganan totong bahamu saya rapoti Tuhan semua ni mahata aku sebasuan nau patah kemudian jelekku botima nunga tibui sesuai do usia alaya kahami no ay laena au tulang na martinuruhum mau ima hami no ay napasahatun uloson dalan nitang yang ngami todo pa dito jadi bere sungo dia pe dalan uloson tangiyang do pasu-pasunya mata di bata anu dah hindirim niro kami masalas duro kami nakingan totong di parhatotok perhamdo pasu-pasu siya na mata di bata taulah do markibaktiya Mas Sayuli jalalas rohanami bere. Ditabay ni utahatta masilas ni rohani homar hidya kapag paramona kapag puni. Dua kesahat namar ni marnono bakatu namar dodo bere. Zalo maulus mau bere. Mardonga pasu-pasu ni bata. Tukulo po kami maon. Pasah maarang na. Jadi ini madiho lai. Karo dito nga bagas namin mag sa homo aw masay kasiduro roha ima hasaw ni ulota para dito sa scenario wan lain ngaroha mabon ulos mo sa rumah tua las maroha sa nibyo pereng bohin namin hula-hula katsilaw to isab songnop na pahami lae las roha ni bedam las tan to din galaira ngai pe ulos malay ulos
Jadi mula tema di debata, mula tema di kita. Andorak supasa lain na lagu. Adong sidono putik. Adong buhatan ni nagatun patungkol. Dan tiga sirukas di bonara. Dan tiga zolma na tulis na sinakak ni Roma. Titik kidaw liyon. Tumbasya di bata lain. Nakakadibere namin sa luna. Tung di badus di batano di sakakuna. Di nadotak kamu kami tulang muna hula-hula muna. Tidak diigil rohamlay di pasu-pasu di bata. Sejak konomu terlubui madya kagelemi rohami. Akad tulangmu pasahaton dan nitang yang nani berhiti ulos. Las dison bubuti hami bah. Diupat pahami dek kena mokmok, dek kena porgis, dek kesa apon. Asa tum di pasa di bata nasi nakak ni rohamlay. Daru di pasu-pasu masalu pinantan lumui madak kabere nami pinoparmi. Asa tuar na bangihut. Marbarita gabi, marbarita horas mon. Diulaw na uli, nautaulaw ron, apalitikon. Tungsonope, dilekong, songsongoni mahamu di salu na akayanak kondibere namyon. Nabuyo patupahami, dalam nami martangyang tude bata. Takasong padok ni anak itu langdak kinongan di tandaholo hagakan tulangmu yang sudah berusaha. Sono peleh asa dahulu naima asa pamurtas daging mon dek kena hubung kami Allah panganomo si pator sulihuli molo tungadong na pangotak na bangiles di pamatang leh asa gugur pangalamu di mon asimu pangalabohi asa tanggal nang dibotohong piut tang dihilalahong molo tungadong akan na mangotak na bangiles di pamatangmu asa bohi tatu akan na bangiluto di bagasan las neroha baru lupulung pita memuji pasangan perempuan itu hatai ima sidohono nami lai alasok lai me asa hukui hainga ditangyang nami asa ador haduk kami tanggo tumbuh lumpung dari pasamai tanggo tumbuh bulung korbo bepeng sorma dua malekto batu buto kepahupung sahak matu na bandini sahak matu na maknono alasok lai kome dibabuk di hata nami. Jadi sonari pas atama jebulu tadok melihat itu hatta apalah di pernak ni matanarium itu na hukum ahami may bapak siang kepegasan lahu manaro ulus sapi tua alani itu duk lain depiga sinukas bermakna perkonanya depiga halak sam sinakap irhan apalagi hari dauli hari dari gadang tunggu takohan bersama tu hatta tu kadiki nama mutong ibuda dulu ayat nomini dokong di tangan nasiamu do gajang yunun di tangan habirang do hamuliau do hamorang ini sahamai tidak beda batama gajang umur di hamulan dua ting sahat tahun bilimutan tangkuruna sahat nama rodo-rodo ido nanang di pangido koparang nak kami pi tutong mata bidong nami tutu hatta sahat tamu dia marumur lumis ya 100 tahun panggilan nami may kamat dari batang angani kulit sepit kumong sahat puna batu ho ummara ulus perpudi ang usiap kami dalam angani pasaham Anak
Tunggu ya. Itu berada ikut karena tadi urus rapi urus tidak terumur mau itu atau hati atau hatta pas masuk ke tujuan dari cetek sarukan pun nggak kotor kalau tu kalau biar orang nangkut tak kita buat baik cepet lalu nak diroga kalau sudah jenguk untuk cepet ya takut asal kata makan kasunai kata kami kalau atas dua kata tok satu sampai pasal urus sampai dua itu pas Tuhan tak keturunan karyor di lembang bangun dan seluruh anak punya itu